24-та Ružova заградка і того року сповнила обчекування шитських, котрі на деякий спосіб участвували у її організації, але й тих, котрі прийшли уживати у нових композиціях у народним духу і у виставі акварелог нашої познатої малярки Heleni Kanjuh, з котру і почала урядова часть фестивала. Otvorili ju poznati podobovi kritičar Sava Stepanov, a to perši raz, že taka poznata osoba vžala učast u tej častci Ružove заградки. U Vojvodini pejzaž ima veoma duboku tradiciju i veoma dugo se slika pejzaž još tokom celog 20. veka. Helena pripada toj tradiciji tog pejzaža, s tim što kažem da je ona zaista imala neke osobenosti kod nekih stilizovanih formi, kod nekih pejzaža gde je pojačana materija u slici i sve do ovih koji su apstraktni zapravo pejzaži. Dakle, jedno lepo i zavidno mesto i lep ugled ima u likovnoj umetnosti Vojvodine, s tim što treba naravno jako ponovo istaknuti da je ona sve vreme bila vrstan likovni pedagog. Festival otvoril u menu organizatorov direktor Radio Novo Osadu Jožef Klem, kotri naglašal značnost isnovanja Ružove заградки, ali i drugih festivalov nacionalnih menšinov, kotri čuvaju jazik, kulturu i tradiciju zajednicu u Vojvodini. Priča se o tome, o potrebi da se kulture međusobno upoznaju, međusobno prožimaju, međusobno upotpunjuju i obogaćuju. Mislim da i ovaj festival vaš, kao i festivali svih drugih nacionalnih zajednica koje prenosimo na našim programima, u najvećoj meri doprinose ovoj težnji. Naime, oni svi govore univerzalnim jezikom muzike, jezikom koju možemo smatrati meta jezikom čovečanstva i na taj način omogućuju baš ove ciljeve koje sam napomenuo. I so svima našu pisnju zašpivame, tak še veselime i vodnje i v noci, keď nam naš odzivki prídu do pomoci. Da kedi mladi i perspektivni špivači Aleksej Sivč, Tanita Hodak, Marko Radišić, Aleksandra Kolbas i drugi, teraz už afirmovani odlični interpretatore, da to bula jedna z počeškoscoh kotru mala i publika i žiri pri vyberanju najljepših na tohoročnej Ružovej заградки. Tancuj, hej, i všešeš, hej, život má boky dva, to naj každé zná. Međutim, dah to muše bud najljepši, a na to zavod i fahovi žiri i publika buli jednoglasni. Rozmarija i Lelija, avtorki Ahneti Timko, u aranžmanu Jovana Jovanovića na tekst Sanji Pol II, kotra zoz Mirelu Mali i odšpivala špivanku, prehlašena za najljepšu kompoziciju na festivalu. Vyplnjeno mi je jedno veliko žadanje, a to, že bym špivala zo svoju šestrenicu, zo Mirelu, že bym koniečno, jakož dueto došpivala zoznju i preto mi bilo veliko šerco, i ne budem šira, za mne to bilo glavne i to za mne už bilo velika stvar, že sme jedno višli na scenu, ali mi bez teksta som, že sme dostali na ise i nagradu publiki i milo mi, že publika prepoznala našu energiju i že prepoznala co sme chceli povest o tu pisnju. Dobre varja stari ljudze Češko to, mudrovi brat Šicko vidi zdaleko, moj miljenki krasnih slova znamo, ljem šporoval njenju polovsku pivu, Rozmarija i Lelija kvitki dva, da som znala ja bi ljepše vyberala. Tancuj, hej, i šešeš, hej. Ja naiste bar šťastlива, že sme konečne stvarili tot duet, poneže sme teljo sceli, teljo sme planirali, teljo sme ho žadali i konečne evo tak i vypadlo. I bar sam naiste šťastljiva i baš preto, že je, jak da pojem, krunisani zos pobidu. Tancuj, hej, i šešeš, hej, život má boky dva, to naj každé zná, to naj každé zná. Moja
moja mama rodom iz Đurđeva i da me je od detinjstva, iako ona nije Rusinka, od detinjstva mi je pevala rusinske pesme, pošto je ona uvek bila oduševljena tim pesmama. Ja sam još kao mali slušao rusinske pesme i osjećao sam i taj duh i mentalitet i tu uopšte notu koju Rusini generalno imaju. Tako da meni očigledno nije problem da osetim melodijsku liniju i da prema njoj napravim aranžman koji odgovara funkciji, s obzirom da već godinama pišem aranžmane i da su uglavnom bili uvek solidno prihvaćeni i primljeni i pretprošle godine smo u ovom istom tandemu imali priliku Agneta Timko i ja da dobijemo nagradu takođe publike i za aranžman. Drago mi je da je tako i još draže će biti ako istinski doprinesem očuvanju tradicionalne rusinske pesme i u buduće. Mladi človek veri, žena dost mudrost ima, a až keď stigne do rokov, uvidi jak malo zna. Preco vec Banovac, zahetim co už o njej. Nagradu za najljepši tekst za novu kompoziciju dostal Vladislav Nadmitjo za pisnju Iščezme mladih, ktorú i komponoval, a prave totu špivanku najljepše interpretoval Marko Radišić. Prošle godine smo bili u triju i eto, ako mogu da napomenem, za Glas ili dva nam je izmakla ta nagrada, ali ove godine smo uspeli da uz saradnju sa Nadmićom, koji je napisao odličan tekst, da uz moju dobru interpretaciju zadovoljimo i žiri i verujem dobar deo publike. A očigledan je primer da ovaj 24. je samo dobra uvertira za onaj jubilarni 25. Jer vidi se, čuli smo jako dobrih 15-ak pesama koje su zaista, verujem da je žiri bilo teško da odluči, a publici još teže za koju da se odluči, tako da verujem da nas baš dosta očekuje od tog 25. festivala. Každi večer, stanješ popod oblak moj. Čekam ja, čekam še na prihod tvoj. Čekam ja, čekam še na prihod tvoj. Toho roku u revijalnej časci učastvovala naša afirmovana interpretatorka špivankoh i pisateljka tekstov za kompoziciji Miroslava Daždiju, kotra predstavela svoju bohatu tvorčost. U tim jej pomogli Mihajlo Zazuljak i Jovgen Nadj. Konkretno za tот večer, odnosno do 30 minuti, kotri mnjenješka boli zvereni, nie môžem povedať, že bol problém, ale nie môžem povedať ani, že bolo jednostavné. Ja na teľo veľa špivanky odšpivala, teľo som teksty napísala, že naiste bolo ťažko napraviť výbor v špivankoch i u 30 minútoch bar ťažko predstaviše. Takže ja jak po jakým šik vlastným čústve to porobila, čiže to publiky pačalo, či nie znam, ale tak, ja zadovoljna. Ne znam. Ne znam jak še to patračom pačelo. Nazdavam še, že podzieli tu emociju koju ja čustvovala. Eto, to mi bilo važno. Vidiš, skrije mi slizi, bolj u šercu budze mi os. Jar vidiš, skrije mi slizi, Keď špívam, vec mi nie problem, ale znači zamoljala sam Mihajla Zazuljaka, mojho prijatelja dlhoročnog recitatora, medzi inšim, hej, našao glumca, poznato i novinara i najho nje predstavljam. Všetci znamo kto je, že bi interpretoval teksti kotri ja pisala za Ružovo zahradku, a kotri muzikovani. I naiste oni celkom inčak zvuča bez muzičnej podlohy. Takže ledvo som še strimala. Думам, že im je sliza ozda patrače nie videli. Dobre, nie hańbim še za svoje slizi nigda, ale také polné emocije, polné čustvo, polné toho emotivnog, ne znam jak povedať, naboju. Ranci na tvári vitor vycinal, brázdy jak vičnosť spred stáli.
So svojim znojom še ih zalíval, že by sme chleba mali. Hlepši podzelil na rovný čas si, a len tvoja najtvardejša. I molitva tvoja bez slovoch še bola najhlasnejša. Otcova ruka tvarda, parastka a nižna jak pavučina, keď blahoslovel dzeci svojo, keď hlaskal dzivku i syna. Po zakončenju festivala u holu Studija M organizovane i tradicijne druženje, ta to bola nagoda, že by sme čuli i upečatki na ščiviteľoch. Moj osobni upečatok taki, že bym žadal povolať z našich tvoriteľoch, da še kuz očmelja, da už vidíme zo stih, može bud klišejoh, že slunko vyhodzi, slunko zahodzi, mešak za hvizdami, hvizdi za mešacom, ali da še tako zošli bod zime, evo ja potrebujem i Mirka Papa, on šema novi pristup k tomu i Ahnetu i všetkých druhých, da ih teraz nečišlim, ktorí majú veľa vecí šmelosci i naj to i nadalje pestujú, da še daku zošli bod zime i da to budze veci rižnorodne, da ne budzeme u stih stalno istih klišejoh, ktorí už dosť dominantni pri nás Rusnácoch. Dajte da su veci veselše, evo mali sme hostov zo Slovackej, ja vidim, že keď ritam po švičani, oni tako počnú kľapkac, a pogotovo keď my pojdeme na ich festivali, vidíme, že tota živša muzika i tota pocahne lepšu atmosféru. Že ja tu ne perší raz, takže sa mi začali perší raz, druhý raz, no a dneska takisto. My tu prichodzíme a tí speváci, ktorí sa nám páčia, potom ich povolávame do nás na Slovensko. Takže dobrá spievanka, šumná spievanka, bude furt len šumná a ľudia ju budú mať radi i radi počúvať. Novo Sadjanje na Institut festival Krila Pelijak svoj, ali naj pom tomu multinacionalnom štretku, jak i Vojvodina abo Novi Sad ukazali, že ho máme, že na Ružovu zahradku ne prihodzeljem Rusnaci, ali vidim, že tu prihodze i drugi ljudi, ktorí z roka na rok še pridu i nekih sposob še vjazali za Ružovu zahradku. Znova mi milo, že tu vidim mladih ljudi, že ljudi, za ktorých som dumala, že nekih sposob odsudzeli od Rusnacov, ali ih vidim, že su tu, že pridu i po samo, i bez decov, i bez mužov, i tak dalje, že zažljem su vjazani za to tu Rusku prez Ružovu zahradku. Mje še na Ružovej zahradki še pači revijalna čast, pretože na tej revijalnej časti še všetky my zdohadneme na može bud 100 tých špivanki na časi, ktorí sme pomali zabuli, takže bym pohvaljela na iste to tu revijalnu čast. Pača mi še vece i pisni, velika većina pisnjih mi dobra, zapravo ani jedno sam nije vidjela koja slaba pisnja. Je ljepši, je slabši, že po jednim je to ti debitanti nie spodzivali za svojim dobrim nastupom. I se думам, že tohoročna 24. Pošare Ružova zahradka zatrimala, voljem mož tak poveć, zatrimala uroveň prešloročnej, ljebo skorejši. Evo to, co me oduševelo, to novi špivače, mladi špivače, dobri aranžmani, veljo učasnikov, dobri orkester, komunikacija među špivačami i orkestrom bola odlična. Až so vecej pačelo mi še i toti kontakt, kotri mal dirigent so špivačami, so zaplauzom, so spotrimovku, dom, že še dozrobelo, ljebo už naiste naše učasnike na Ružovej zahradki postali profesionalci. Festival bol dobrý, organizácia bola výnimkovo dobrá, celá ekipa i radio i televiziji bola angažovaná maksimálno, co še i vidzi. Думам, že sme sa zložili so s tým festivalom, ale думам, že už najpoznejšie 1. apríla musíme počať zrihtať toto jubilejnu 25. Bo to je akvarija striberna svadba i nam, ja še nazdavam, že to ta stara ekipa išće vitrima organizovat 25. a potim думам, že pridáme všetko mladim kompletno. Milo mi, že mladi naiste i nješka u holu studijajem i u publiki, bilo naiste veljo. Ružova zahradka, keď sme mali to tu dilemu, či budze, či nje, či obstanje, ja думам, že obstanje jest, žiju mladi z Oznju, u Novim Sadzije, u prekrasnim ambijentu, profesijni orkester, profesijni studio, znači
Dotico špivači може бути їм тут так случує, že професійно можу зняти і видіти, як се роби права špivanka, a nie robota u kulturno-umetnickih društva. Znači, šitski amatere treba, že bi se trudzeli mladi, že bi pobili na červenej ruži, kad pobiju, mi ih čekame na Ružovej zahradki. Organizator i generalni pokrovitelj Ružovej zahradki bola radiotelevizija Vojvodiny s pomocu veljih naših institucijoh, ustanovoh i organizacijoh, jak i privrednikoh i pojedincoh. I toho roku objaveni kompakt disk s kompozicijami toho ročnog festivala nove ruske narodne špivanki Ružova zahradka.